Tayarisha kujenga hekalu. Mstari wa kwanza. Vikara Sulemani akiamua kujenga nyumba kwa utoa jina la Bwana na nyumba ya kitawali. Kisha Sulemani akipanga toa 1000 mifungahe makala ya sukula mizigo na toa 1080 makala ya songea maweko mirimani na atalifuta una magana mahandahu makala hii mirizi yao. Sulemani akiwa ujumbe huu kwa Huramu mtawali wa Tiro, nihirikira magogo ga mwerezi herorejo muhendera baba Daudi ila azijengere nyumba ya kuishi. Lola, ninamala nijenge nyumba kwa utoa zinarabu wana mlungu wangu. Gunyani yikembereze. Nindahenda vivi kwa utoa kuocha uvumba, wakunukato mbereze, na kwamboza kwenda mikahe ya kui kwa mbereze, na sadaka za kuocha, za madzacha, na za ziloni. Kiza funambuza sadaka za kuocha, kila siku ya Sabato, na kuzungwa kwa mwezi, na kaza cherezo sizizo lagizo ni Bwana mlungu weho. Rilini lagizo la kare na kare, kwa Israeli. Nyumba ndio jenga ni bomu kwa kukala mlungu wehu ni mbomu kukira milungu mingine yose. Ela ni hanadi mae kumjengera nyumba ikiza kala hata kwa zulu mlunguni kwenye kiza hakumtosha. Na mino ni hanata ni mjengere nyumba isio kala ni kwa utua hatu hakuocha sadaka mbereze. Vikara nihiri kila mtare na ujuzi wa kazi za dhahabu, fedha, ngandu na chuma na rangi ya zambarau, tune na buluu na amanyayo kusonga na kishi. Aza hendeka zaungana vimanya akazi ajuda na Jerusalemu. Mario hanganga nami na Mario taguloni baba Daudi. Pia nrehera magogo gamierezi, niboroshi na misandali ya Lebanon. Kwa namanya kukala, mwekio ni vimanya kutosha, akutosamihi kwa Lebanon. Kizo humikia angu mandahendaka zaungana humikio. Ili manitosere magogo manji. Kwani nyumba ni mala kuijenga. Ndakalabo mkiza mbizo shomu. Ahumikiwa ndapa patule ambao. Kora 1000 za ngano ya kusaga. Kora 1000 za mere. Na baadhi 1000 za divai. Na baadhi 1000 za mafuha. Kila mtawali wa Tiro akinzigizia Sulemani kwa barua akimwamba. Kwa ukala Bwana na henza atue. Aza kuendea ukale mtawali wao. Akingeza kunena kiamba. Na alipo ya Bwana mlungu wa Israeli. Aliyeumba mlungu nati. Ambaye mpa Daudi mwana wa hekima, mwenye lao na akili, ila mjengere Bwana nyumba na azijengere nyumba ya kitawali. Vikara za kumira Huramu abi, mtu mwenye ujuzi, ambaye mame ni wambari ya Dani na baba yore ni wakula Tiro. Yeni kimanyi cha kazi za dhahabu, fedha, ngandu, chuma, mawe, mbao, rangi ya zambarau, buluu, tune na katani safi. Ana ujuzi wa kila aina ya nakishi na anadima kutengeza kitu chochote kwa michoro andiyogirwa. Andahenda kazi nao mafunzio nao babayo Daudi bwana wangu. Vikara bwana wangu na hirikirewa humikio yongano na mere na gomafuha na divai. Yararijo ahidi na sahunda tosa magogo gosuma lagu kula Lebanoni. Ugafunga ugagwage baharini gaoleha kasjopa. Na weundaga hala kula haho ugahirike Jerusalemu. Sulemani watala jeni osmareo kalakaze nisa Israeli. Yararijo kalawa henda Daudi babaye. Makipatikana atu alifuga na ngwenga na 500 na magana mahandahu. Kaza wala atu 1000 mifungahe makala ya sukula mizigo. Na 1080 makala ya songea maweko mirimani. Na 1000 na magana mahandahu makala hii mirizi ili mahende watu mahende kazi.